Te whaatalo pātu I lau whaafonga le nei tae au malole fo lau, alo mai o talo les whareile. Ua whaia nei lava e nisi o no whanga o loo no no whai tangata mātu tua la tau lava sā po lockdowns a wā pui puinga. Mai le luas fulu tolu tangata mali liu o no le COVID reportia mai ana nafi. E to atasi le tangata matua I lunga le fitu se fulu tau sanga le matua. E se le to atele o tangata mātu tua o loo a afia a o toe malo se le pepesi le COVID. Ai leo te lenga o tangata mali liu reportia silia maleiva se fulu pasene o I latou. E lunga le ono se fulu tausanga. O le Eden Village wa whaia lava lana wha ai ungai tāpu ni ona whai toto a mō se taimi le tū mau, ona o le a whianga o tangata mātutua le COVID. Pe ona reportia mai ai le se fulu ono cases, ai to a valu le au whai ngā luenga wa a whia. Moli mawele sui al pulenga I tala le News App, o se wha ai unga sili lea e tā o fiofie pepesi le COVID. E se mai le Eden Village, ma ua e talafou, e iei fo isi no fuanga I au kilani o whaatapu la ale taimi, po o le mawhai lava o no atu tangata o a inga I totonu. A whai ai o atu le taimi e whaamutai le whaamama a vengolo au mai mo le tau o le suau. E le tau mate le to atele o le alo lofi I pamu penisini. O le asa ta tau ona whaamuta le nei whaamama a venga le olo ave e se le 25 sene me le tau o le suau I le masino Juni. Pei taina toi whaopopo le lua masina mai le taimi nei, o lo tu maulava le aso se fulu limo au kuso e wha umai. Sau noile sui fautua sini o le Automobile Association Terry Collins, o le alo lofi nei le to atele I pamu penisini ma ele ngata o le atumu ai. A o le ono a afia ai o le sapalai mo se taimi, ai mai se ele whaingofie I company o na toi wha atumu tane, o lo o teo malu ai le suau. A o ai mamau ai la Collins, mai le minister I American Woods I le taimi nei, e le I maua se tali mauti noa, be to e wha au popo le fesoa soani ale malo. Pe le ai, pau o lea, o lo o tuli mata ia le fe momo wa I o le tau o le suau u e le ngata I inei, a o maketi wha avao malo. Ua ono vai aso sa ili le tama au kilani mai le ngata o lo popole lona ainga, ua tāpā mai fo I leo se fesoa soani a o sa ilia pea John Mills. O Mills o Mount Roscoe le whaapea o le taimi muli na wa ai malana ta avale lanu moana, o le Nizan Pausa lai sene YD whātolu fitu tasi, I se meo Waikato. Ripoti ai tala TV tasi le popole lona ainga ma ua ngani mai fo I leo I so o se tasi e sila fia e whaafiso o ta I atu le ofisa. Wa le o toe na o tangata iei a unga le fulu pe fiso o ta I fo I se case wha maonia, e mawhaiona ma ua fua rapid antigen test. O le swinga fōlea mai le malo e pe ona fofonga mai le minister o le COVID, Dr. Aisha Verrill. O leo le ama ua fua mai fo I maufi fofonga o le tu a inga ta atele lano moana le ta ua medical masks fa apea ma rapid antigen test. A ufi fofonga I tu a inga nui wa 5 ma le pi lua e na o tangata e maa ua lunga le lamatia e tu uina fua mai iai. O ni swinga fa au popo a o le ai mai iai le malo e sui anga I le moli lano momu. Ma I le whaasirisilanga na tu ina mai ana nafi, o lo tu mau pea I le moli lanu moli. O rapid antigen test o le ama ua fua mai no fuanga o lo whaiai siaki, whale talavai, whaapea providers I tu e le community. Ua toi whaamalosi mai e le minister I tautua nā, whaia pea le ufi fofonga, a nga ia whaile tui o le booster, whailo siaki ma nofo I le whale, pe a le malosi atu atoa. Ma tala muli, le whaingo fia le to atele o tangata whainga luenga a fia I le toi malosi mai o le Omicron, ma o le to atele o pisi nisi, ua to angao ngao ai ma le au whainga luenga a o pisi le nei tu uanga. Iei mātua ma whanau I malo longa mai a o onga, to I titi le ise no fuanga a sia se I le moli mau I le a fia o onanga masani, ma fua I le to angao o tangata ngā lulue. Iso enga na whaia le Employers and Manufacturers Association, mai le tolo se lau tolo se fulu 5 pisi nisi na fesilingia. O le se lau pasene po o le whaawhaingo fie o latou uma, wa matua I paso e tau sue nisi tangata ngā lulue. Ai la talata I le wha se fulu pasene o pisi nisi, ua silia ma le ono masino whaasala lau I le maua nisi. Ma fuanga mai le to atele, ona ua mai, whaanofo e sea, po o le lea vanoa I whai ngā luenga. Ona o lea ua mawai e talafou le to atele lo ngā lulue I tu la umi fitu aso le vaiaso, ma a o fesoa soani ai mō pisinisi, e iei fo I le tu e popo e ai. O tala nao le nei tae au,